الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Mga palanggungan haagama Islam, alhamdulillah, rinesap kita niyo dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu supaya mapakay na to in waktu ini maun pa amin dumauhat sin nikmat sa lago-lago ini amo na in pagpatumtum tiatumtumiha antara sin kita niyo insyaallah ta'ala maglanggong haagama Islam. Jari niya waktu ini yari ina tagsuko launtasin ini waktu ini amoy in dimihil ka to gumanap sin pangajian wajib subay na to ini hatihon marayaw sabab kagunahan sin tiap-tiap hambuk muslim kaingatan niya in perkala amin so ibay kato ini singguro na to mulia na amo na yung pagtabakondong niya ad-daruriyatul khamsa. Amo na yung mga kagugunahan atawa wajib ingatun atawa hatihon sinambok-pambok na yung kato. Tani insyaallah na siya na imbiya mga maglilay kato itokbal ko yung guru na to kalasahan wayron narwain dan kan Syekh Mahir Gustaham wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المشاهدين الكرام والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسدنا سنغلتبا أجب mahasud si mahating Allah insyaallah subhanahu wa ta'ala adumini sumpatan tanyo in pangajian sing kita niyo kitab Tarbiyatul Aulad in nakabutang doon wajib hatihon sin ako iban sin kamu hasupaya di kita imian may takaw yan manaw mataw din magpangasubot pagkain kaya may tamen na hinang may tayo kalagyan imian in tao darura na walong ya darura sebab itu alhamdulillah imabot kita niyo mari nung tabihan 5 perkala wajib parihalaon sing kita niyo sabutun ko siya hambuk-hambuk insyaallah subhanahu wa ta'ala pag-ubos bang may taayad to in siya natawag ad-daruriyatil khamsa may natawag daruriyat mayta subay wajib kagunahan tug sintao maparihala. Ikaisa niya mga palangguhan na agama Islam in piya wajib kato tansin Allah subhanahu wa ta'ala parihalaon amo na in alta. Uy mayta yato wajib parihalaon sing kita nin alta. Mayta siya wajib parihalaon mayta nabilang siya pagyanong daruriyat al-khamsa o daruriyatul khamsa mayta hikaysa niya hasupaya kahatian sin manusia in para sugpatan niya iwan sin kaginis-ginisan kapanyapan iwan sin uno-uno na nahasil niya. Sabin alta, amo na yung nahasil sintao. Wajib niya ingatan sa babaong para sugpatan niya. Manjari niya usalon in nahasil niya alta, pabukon kabayaan sintuhan. Manjari niya na mausal moon, pabukon day kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampa, in Allah subhanahu wa ta'ala na mayta alam sin Quran, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا
Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanjari singkatan uno-uno na ang inlupaan inyan maghaddam, may paghaddam pa manusia al-asya na sabab yato wajib siya pariharaon mayta hasupaya ingatun singkita ni bang biyarin kahalga sinalta sabab inyan parkala hasupaya kakitaan taniyo bang biarinin para sugpatan singkita niyo maun pa mga kaginis-ginisan piapanjal sinallahu ta'ala pa asya iban singkatan uno mahasil mo dahil hapagin asya almal in Allah subhanahu wa ta'ala bang saupama in pagkarajaan niya alta yaon dilan kau sinallahu subhanahu wa ta'ala wala mo piya kay pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala asubuhon kau sinallahu subhanahu wa ta'ala demikian bang mo siya piya kay pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala asubuhon na kau sinallahu subhanahu wa ta'ala hadis biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam hama na sin hadith lima perkala asubuhun kaimu sinallahu subhanahu wa ta'ala haadlaw kiyama hadi pa kau makatikang hambuk din hadto alta bang haunu mo kiyawa iban haunu mo siya yusal doon kau kaingat doon intao kaingatan insiya marayawin para supatan niya iban sin pagyanun al-asya iban singkatan na hasil niya bang iusal niya inhambuk panyap uno-uno na biasin mga alta pabukon kabayan sinallahu subhanahu wa ta'ala doon kaingatan bang biyarin panghalga niya pahambuk parkala bang saupama na hasil niya iusal niya insin pag-ubos yadto, wala niya iyagat. In kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sa kaula-ula, wayroong panghalga niya. Wala niya hialganin para sugpatan niya, iban sin para sugpatan, uno-uno piyapanjari kanya sin Allah, kay paghaddam kanya, bang di niya mausal, pagkawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun waktu hambuk pag yan things usalon mo ipus pahit sayang sa doon kayo di mo mausal pagkawayan si Tuhan doon kau kaingatan bambiyarin pag-ayad mo ay niniwajib tan yung ayaran ununin mahasil singkitan niyo iban sin uno-uno na din na mga alta tan niyo wajib tan niyo parihalaon karena inyan lamod siya pag yan daruatil khamsa hasabab yadto hadis matarra asumuhun kau hauno mo kiyawa inahasil mo yan iban hauno mo sa hipag na paka upama niya nag-usahan na kau nakakawa na kau alta dahin halal adapun ba mo yusal siya param asumuhun na kau sinallahu subhanahu wa ta'ala sibo da kiya mo haram yusal mo pahalal asumuhun na kau isibo da kiyawa mo din halal, yusal mo pa halal, haram kiyawa mo yusal mo pa haram. Depende kayo. Aun ko pagpidilan ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, adapon biyaitan ko sa Allah ta'ala, ini papaayaran, hasupaya kaingatan, hasupaya mapinigisuin manusia, maayad maupiksa, amin para sugpatan niya iwansin mga kaginis-ginisan niya piyapanjari ka na siya Allah ta'ala hambuk rin hadto amo na yung alta hangkan na subay siya maparihala singkita niyo mga nagdarawa Muslim hagin lupaan mga palangwa na kamaisam inhikaruan niya inhikaruan subay siya maparihala ini biyad tiagnan ko rin na umbul 5, matto pa umbul hambu. Biyayta ko nagkain na, in mal, in alta, may tapahalgaan,
may tayad to sa karna papahalgaan darura inyan supaya kaingatan in parsugpatan sin tao iban sin piapanjali iban sin amuin ginisan dihil ka na si Allah Ta'ala bang biyarin parsugpatan ni iban sin mga pangalta doon kaingatan bangin tao maayad ka maupiksa ka hikarua ipaparihara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pag iyanon daruriyatil khamsa ikaw bulupa niya an-nasal tubuanan may ta subay hiparihara in tubuanan wajib parihara bihaon kita ni in kita niyo kamatauran magmaapman ng palangwa na kama Islam kamatauran rendikato hasatan sin Pilipinas wayron kita niyo ako nagparihara sin pagyanong nasal tubuanan tanda niyo, pag-abot yan, makapot kita ni kaupat, malawa na yung nganta niyo. Di nila napaingatan. May nino ka, may tayo Rasul sallallahu alaihi wasallam kaingatan sampay matukan Ibrahim alayhi salam sabab sin pagparihala nila sin tubuanan. May tayong kalagihan parihalaon. May ta subay ayaran bang maburus na subay katan panagnan papag-asaw tubuanan ipaparihara may ta karena amunan kakitaan bang biariin in pagparihara mo pagupiksa mo haantara mo iban sin haantara sin pagkay mo manusia dunya dahindi adunya lita'arafu supaya maunin pagkila-kila ini tuwanan, hikuan. Hatin na kaingatan doon bang biyarin, in pagparayaw mo, pagupiksa mo, haantara mo manusia, iban haantara mo, pagkain mo, sibu mo manusia. Inkain na, bang biyarin in relationship mo, pa mga alta, pa mga katan na hasil mo. Kita mangyarin pag-ayat iyan niya. Iusan mo kapakawayan sintukan. Ikaroon ni damikyan. Tubuanan. Bang biyarin kain pag-ipat mo anak mo. Hapa amili mo. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wa kuduhan nasu wal hijara. Alayha malaikatun giladun shidad. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Adapun bang inalta iban sin pagturuanan mo iusan mo siya pabukon kabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wala mo liyan walin pangatayan mo wayrun kusbaidan niya mahinang sadya siya pangari-ngari na hindi kayo mga dunya hadlaw susungon way kamumpaatan niya adapun bang inalta iban sin mga turuanan mo naparihara mo siya kaingatan kau bang biyarin iningat mo magparihara sinbaran mo maun pa mga kaalta-altaan na hasil mo iban bang biyarin pagpara mo abaran mo iban pagkay mo manusia na bang di mo maagad pakabayaan sin Tuhan useless bang bukon maray relationship mo paalta bukon maray relationship mo di mo maparay anak mo bukon maray relationship mo maun pa manusia siya pang inanak mo yung mulaog nga, nandakaw, anak hikuan. Inamayan lang niya, mareusan, so inanak yung kitaan. Mag-epek na mong kayo. Nalong si Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-malu wal-banun zinatu hayati dunya. Mahinang benway push, mahinang sadya siya pangaring nga, di ba mo, di mo na. Mausal pa kami si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bita siya na siyupat sin ayat illa man atallaha bikalbin salim. Kaadlaw susungon bang wala na usalin anak mo in mga tubuanan mo yan wala mo na parihara bukon maraming parsugpatan mo kanan siya bukon maraming pagparihara mo kan sa wajib yung parihara
kanasan, paayaran bang burus, atas bihan pareho, nas pwede mapula, ayaran tugkataan, mga timapula, wala, yayad mo na inang muna yung katana, sebab, ito kadarallahu masyafa'an. Nah, bihad to mga palang mga guys. In hikaumbul tu. Tiagnan ko rin haumbul 5, hikaumbul 4, hikaumbul tu. In hikatu niya wajib pariharaon sin ako ibansin kamu suway upik sa untan yung marayaw. Sa bangi di maupik sa marayaw sababan hikasiksa katutan yung adlaw susun. Wayadan billah. Mga palangwa na kaagam Islam, in hikatu niya wajib parehara unsin ako ibansin kamu upik sa marayaw amo na inakal. Inakal, mga palangwa na agam Islam, kalakihan siya kauhi sin manusia. Subay maparihara sin tiap-tiap piyapanjari manusia inakal niya. Ayaw mo, lara ka inakal mo singkatan mo nung makalarak ka niya. Maita, doon ka ingatan, bang biyari nin pagayad mo, parsugpatan mo, ibansin ginhawabaran mo, ibansin kabuhi mo. Allahu Akbar. Sabab bang mo na pala inakal mo, in makatay makdasin ka sa bundalan, amoy mga tao bundal na marat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala, mga tao nagmamuka fa Allah subhanahu wa ta'ala, natawag sila balakal. Maita, piyarihala nila inakal nila. Aten na marayaw in parsukpatan singgin hawabaran nila hakabuhi nila. Sa patsing kawin mo dunya, inakal. Fattakullaha ya ulil albab. In Allah subhanahu wa ta'ala maita. Fattakullaha ya ulil albab alladhina amanu. Intao nagkahangad fa Allah subhanahu wa ta'ala umuhum ulul albab. Sila yan. Na mataod-tao akal na di nila pag-usalo. Di nila pagparihala kung gaman kang iyon nila. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala biyaitaan ng Muslim nangangad fa Allah ta'ala wajib. Dahil nga daruriyat. Daruriyat. Aung kamumpaatan niya. Darajatul naf'. Tu. Aung pagyan darajatul hukum. Iban darajatul naf'. In darajatul naf'. Pagtagon siya daruriyat. Alhajiyat. Iban wa tahsiniyat. Darajatul hukum. Pamanga sila kaguruhan singkitan niyo. Min haysu al-halal wal-haram. Wal-mubah. Wal-makruh. Wal mandub. Ay tiapik tayo ini. Dahil ha mga darajatun naf. Na daruriyat. Dahil ha panagnaan niya. Kahalga-halga ang daruriyat. Maita sabab malaggo kapaidahan niya. Hangkan na naraak ko hipaparihala sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo in 5 parkala na sabkot. Inumbul 5 alta, inumbul 4 tuwanan. Sab kamaruan mo raon, kamaruan mo yaon. In hikatuni akal, inumbul 2 hikarua, dain halima na sagbot, amuna in kabuhi, ang naps. May tayaw hasupaya hinkain na ito parsugpatan mo iban sing kawi mo dunya. Inakal, may ta kalagihan, may ta wajib parehara sin ako iban sing kawi mo dunya. Taway akal, problema yung kawi niya dunya. Liarak ni nakal ya sindila si Allah Ta'ala akal.
Subhanallah. Dan aun din hamama wa minan nasi ay yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Aw mga tao nagyan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapadlaw mahuli. Sabi kong bunay pagparat sa nila. Aw pa tao yan ang kaubagbal. Halam si Quran. Suratul Baqarah. Mga palangon na ako may Islam, dari halam si Quran, Suratul Baqarah. Aon din ang mga manusia, mamayta kay mo. Inagi nila. Subhanallah. Yari halam si Quran. Bait bang sila yan, wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ay mga tao dito, ano lang, kalinagin nila, apabila tuan yan mga tao yan, pagkaharad ka mo fa Allah, biyasin pagkapangarad, sin kamatauran, kalu ano, minu ka na aman ang supaha, ano pagkapangaroon nyo kayo, pagkapangaroon nyo kami, biyasin mga pagkapangaroon mo kami, pataw mga babbal yan, taudupang, Bangsin Allah subhanahu wa ta'ala, ala innahum humus supaha'u, walakin la ya'lamun. Amo na ni mga tao, babbal, wala na dya. Wala nila dya kay nga ta. Wala nila sa dya kay nga ti. Subhanallah. Hanggang na ito, ikaw pat wajib, paharihan ang singkitan niyo. Inakal yan ito. Insabuton tayo ni kabuhi. May ta, wajib, paharihan ang sinakoy, wansing kaming kabuhi. Supaya kaya tabang biyaring pagkakad mo, pagkakad mo, amin pasupatan, pag-ingat, pag-ayad mo, sige hawaran. Pag-ayad mo, amin lang ta, pagpalala mo kanya, relationship mo, pag-inhawaran mo mas mismo. Kung maayad ko pag-ginhawaran mo, pati, naman mo isang bulawang tanda, si manong pag-ayad mo, waran mo. Bang muna mo, inakal mo, tanda, mayroon, pakialam mo, kabuhi mo doon niya. Nabangin kabuhi mo tuwan, wala mo yayaran, tantoy ni ikaw yan. Ngayon malago problema mo. Paparihala, umay, kita kumaon, minom, matug, magayad, magpaubat, magkatanay ng unta, mag-exercise, na. Pagayad, habaran. Subhanallah. May ta kita mamaygo, may ta ko siya maggunting katan. Samad, diya, mamaya mo dayahunin ikaw, amin bearing kay ngatan pasugpatan mo pamaran mo. Bang maayad ba pamaran mo? May ta ka maayad, ikaw magkaptangan, may tay kakay na mo pag-check kung sabsin pag-ayat mo pamaran mo. Kanin Allah SWT na may ta, la taktulu anfusakum. Ayaw niyo, buno ay ginawawaran niyo. Inambok pa ayat sa Allah Ta'ala. Fala tulku bi'aidikum ila tahluka. Ayaw niyo, Jurjan ay ginawawaran niyo, ikamulakan niyo. Allahu Akbar. Inumbulhan buok niya, ipaparihala katutan sa Allah SWT, wajib subay na ito parihaon, ad-din, ipag-akama. May ta, hasupaya ba, may ta yung suway parihaon ng pag-akama. Sabab tuan parsugpatan mo iwan sintuhan mo. Bang mo wala diayo win pag-akama mo, diyarak min parsugpatan mo iwan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang painyan, wajib parihalaon sin tiap-tiap manusia hadunya biapan dari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Very simple pagayan sin pag-akama. Gaitan ko si Allah ta'ala. Biyanin pagayan sin pag-akama. Ayaw sadya kau dumihil limbang sakutu fa Allah.
Ayun. Pagtag-ipon ko hakatunggal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung la ilaha illallah. Nga palang mga naaraw na Islam, ayaw niyo balis ka ta. Balikan ko inumbula mo kiba parihala, inaaraw na Islam. Nabang mo biyaris ka tinlima na sabot, lang mo paunahan ta, bahala naman tinawang man kita makaalta, tumawin alta ta. May useless. Number 1, ipaparihala, tugkatugtan niyo mo na yung pag-aramatan. Sabab tumagna bang marayaw in parsugpatan mo iman sin Allah subhanahu wa ta'ala, dumayaw rin insyaAllah yung kaiwana. Makat na siya. Bang marayaw in parsugpatan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, dumayaw ka ka. Sa lagu-lagu kaangayahan pa Allah subhanahu wa ta'ala bang kau dinilimbang sa kutufak kanya. Inna syirka la zulmun awin. Sa runat rin pagsakot of Allah subhanahu wa ta'ala kaangayahan sa kakdakula. Ayaw ko ito dumilimbang sa kutuf Allah subhanahu wa ta'ala. Murahan, kapag barakatun ka po, iwan kanyo, in muhadara domini binillah, ngayon kita nisip Allah SWT, yung kataupikan kita nyo, kawabuhan tayo nasabot, sa minyan, minsan ko pakain, dunya, hula, manuntut kanya, wajib yan, wayroon mamayta, ulama, bukod siya wajib parehalo. Ika-isa, balikan ko. Dahil hindi ni mapinigi pa yung daruriyat. Dahil hindi ka darura na lang. Pag ganun darura, hatihan niya, ipapareha in akama. Ipapareha in kabuhi. Ipapareha in akal. Ipapareha in tubuanan, ibansing kamaruan. Salta ipapareha in alta. Na mabaya ko magpatawad sinalta mo sa ikawin, may sabihin pag-akama. Di nandiyan. Mabaya ko magpatawad tubuanan sa tuwan, magkangin pag-aaraman mo, problema na isa. Magbay kong patawad tuwaanan, sa wala mong piyarera, inakal mo, yun isang manjari. Diyayaw mo, inakal mo, sa magpasad ko si pag-aaraman. Hangka na may tamay nino ka, tuwan, mga subing kaibanan, manjariwa ini maglaygi natatuan mga isubihan to utod kulangan bata na yung mga pukaha doon timbangon nila min darajatin naf ang pagkaudilan nila darajatil hukum bang manjariwan di mayta subay uturan pakasubun ko magtuy mayta uturan tuan banglong nyeri uturan, inagisin mga doktor, may mga doktor kapangandulan, Muslim, expert, kapalkala, mapatayin tawin. Nah, how no imperpian? Dua, nasal, iwan sin kabuhi. Na paggaing kabuhi, number 2, na iyanon na si mga ulama, kita niyo, okay na, in magutod kaniya. Mayta, sabab umbul 2, inhi karuwa puas sinagama, inhi karuwa na ipaparehala to iamo na in kabuhi na mapatay sa rin. Bihad itong mga palangwa na akong Islam. Upama niya, tuwan in tawin ilong niya, subay siya operahan, sa bang siya ka-operahan na, malaway nakal, mabuhi siya. Sa bang isap siya nga di operahan, matay siya. Na, ako rin pagpiyan, di niya ikaw hukum. Hukumat. Darajatun naf. Ay, mga ulama imen kay mo, operahin na. Sa ina kung may nakal, kung man wala na piyagturan niya, hasupay siya masaypin kabuhi niya. Sa may ta, number 2 in kabuhi. Dahil hindi ka magdiro ko manalimay.
Diretso-diretso, ay mo balis ka ta. Magproblema ko. Yung tao kataan, sari naman pinaka, mam siya ng piyanglangan sinaka kung mana ko makasi. Na, nagkangi kita. Nagkangi. Bihadto mga palangkuhan na akong Islam. Number 1, balikan ko. Parihalaw, pagbalik-balikan na sa inyo si mga kaguwasin. Kita niyo ini biar mga iarad na to sadya. Beitas mafaan, palakit pa ina zikra tanfaul mu'minin. Patumtum kamu, sabon natin pagpatumtum, magmumpaat pa mga sila beriman, mulhambog na panirakato, sinsara, sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, amo na yung pag-araman tanim, ikaruan niya, amo na yung kauhitan, yung papanirakato, papayaran kato, papaupik sa marayaw, ikato niya, akal tanim, papajagaan kato, papayaran, paupik sa marayaw, kawajiwan na to, inhikaupat na to, turuanan sin kita niyo, kamaruan sin kita niyo, kapariya marayaw yung paupik sa marayaw ini kalima niya alta suway na to isang parayaw bukong kita niyo magpusiwa at tumariyo kung kita niyo magtawihan bukong pakawaya sa Allah sa tamang sa tanyo nabang kanyang marugto ng bukling kanya mga yung kita niyo kaampunan ko Allah subhanahu wa ta'ala la taknatu min rahmatillah ayaw tanibugto yung pangmatuatan ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala gafurun rahim bayin ulungan bayin kasihun katutan yung mga agarikan niya isang pa uno ng Allah SWT ay mulong din ang pumukatutan yun tawag kita ng Allah SWT balik mo ginantikal sa hinang ngayon mga mahan kapag ang kapoy ng tanong domini magsarang sukula ko hakatan na yung pagwala ng gatilaw bang matapag mumpa atong kanipatan insyaAllah pahabaw yung yun may nang sarap kasud ng surga kataan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan tunain pengajian serta pengimati katutan niyo. Alhamdulillah na menjadi pegawai mga kangbos na imbia pengajian itu tumubal kami simpag sarang syukur po Allah subhanahu wa ta'ala muna mau di kaniyo amuin timututog lang ta di madala si program si kita niyo in kami manghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala ramayan na makahampit kita niyo si mga pengajian dito sa pagpatuloy nito tiap tumatungin waktu ya sa mga waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala demikian salam doa kami katantan mga katote mamuran sibuk na biar na sinalisid kami dari kalauman simula na to sampai panakawa-wa na inyat katantan salingkat-lingkat biar mga pagpatungtong kato taniyo, iwan pengajian, kakunahan to dito ingatun sinambok-pambok din kato taniyo, supaya ika tunay na to, inamin mapatot na to itunay, dahil ang mga daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala niya makadaaturan sara, amon di kitang karugtulsin, amon tiyanglangan niya insyaAllah, sarta di kita makatipas launta, sin parsupuan sin bubaing, amuin suway na to iingat mo naman na dahil halinawabaran na to supay parugain. But misan ginhawabaran tayo ni aun kawagiban tapawaran na to. Aun hak sin ginhawabaran na to, pawaran na to. Bihat to. Na yung katanta niya to supay na to kahagya ng bukpabo kasupaya inyat to rin tayo kapag susun pag ginhawabaran ta, sabab kita rin magsusun isa-isa. Bihat. Na wala tabi ang mga nahaatay marayaw tuwiin ginhawabaran tayo ni sumukot ka to hadlaw akhirat. Ang masadya hawak to sing kabuhita uno-uno yung hinanguntar siya makaiyan bihay ni bihayat to ay mo pag hinangayan may tamuyan hinang ta sumagawa hadlaw ka na mabaliskat na yung pakaradyaan katantaan amin mainu-inu na hadin tao may ta makapamungin wero misan simod niya bihan amin sampay imian na kung kahit ako nakapamung iya pais ko may takaw na unoy narising pais mo antakan Allah alladhi antaka kulla shay habihaon waktu inako papaghimungungan papaghimungungan na ako sin Allah subhanahu wa ta'ala tawa pa dihilan na ako kawa sa magkaptangan sing kapatid ko amin higwa ko waktu ini naroon to ano iron na ini kiapusan si pagsusun sinambok pamuk ng kato Nabiatun hadya, salam doa apakatantan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, hauno na niyautan si suara sin kami ini, na serta biya na sinali, in kami ini na naghinang hadya, biya mga
amoy daganan sinambal sin kita niyo katantan insyaallah subhanahu wa ta'ala magtulong tawak kita niyo misan hinang siwi-siwi bang katuhiya halgaan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala malaggo into tumbasan dek matuan Rabbul Alamin. Itukbal ko in kasila sa kanyang katanalapal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibalik ko panguro na ito amin mamindua waktu ini supaya makakakita niyo ini taufik din Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbukum mustajib lahu amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا الله. اللهم صلتهم على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم علق بين قلوب المسلمين جميعا يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تحمل قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. And remember, with humility and humbleness, if Allah has given you the opportunity to get close to Him, don't think that others are not close to Him. I tell you why. How many good deeds are there? There are thousands of good deeds. Do you agree? How many sunnah deeds are there? Hundreds of thousands. Do you agree? So if you are engaged in 20 good deeds, someone else might be engaged in 40 good deeds, but totally different from the ones you are engaged in. So when you look at them and you see what you are doing is not there, you start thinking this person is not religious. But hang on, they have engaged in other deeds, perhaps much more than you, in quality and quantity, and you don't even know. So stop judging. Never judge a book by its cover. If Allah made it easy for you to cover yourself with niqab, say Alhamdulillah.